lama mahungu ya SABC hi haxa twi kusuka estudio 12 Auckland Park eJoni. Vaholobye va hlangana eUnion Buildings ePitori ku kanela xiphiqo xa vahlampfa lava nga riki nawini laha Afrika-Dzonga. Cannot sit here and accuse people in their own country that's looking for a job, but they can't find a job. Namuntlha siku ra tikonkulu Afrika leri nga kotlana na ku kombisa ku vilela na vahlampfa lava nga riki nawini. Wakaina langta mahungu ya ririmi ra Xitsonga ka SABC 2 hi haxana ka channel ya mahungu ya SABC leyi haxaka vuhaxi bya DTT. Riperile hi sungula ePitori laha vaholobye va swiyenge swa xiphorisa na vululami va nga va na nhlengeletano eUnion Buildings ku kanela makungu ya mfumo yo tirha na xiphiqo xa vahlampfa lava nga riki nawini laha Afrika-Dzonga. Ku vile na timarch to hlaya ta minhlangano ya vaakatiko lava kombisaka ku vilela hi vukona bya vahlampfa lava nga riki na maphephe ya mpfumelelo wa ku va laha tikweni. Minhlangano ya vaakatiko yo fana na March and March na march yo kombisa ku vilela va ve na march yo kombisa ku vilela eKwaZulu-Natal na le Gauteng eka mavhiki ya nama nga hundza. Timarch ta muxaka lowu ti tshamela ku va kona nkarhi na nkarhi laha tikweni. Namuntlha march wa muxaka lowu wu hundzuka hasahasa laha va kombisa ku vilela va nga sungula ku nghena swiphazeni swa vahlampfa va vunga nhundzu. eBloemfontein nhlengeletano ya vaholobye ePitori yi langutele ku kuma ndlela ya kahle yo tirha na swiphiqo swa vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri nawini no tiyisisa vulawuri bya mindzelekano ya tiko. Kasi vaholobye lava va tlhela va languteriwa ku kanela makungu ya mfumo yo lona timhangu ta rivengo ehenhla ka vahlampfa. Vaholobye lava nga xiphemu xa nhlengeletano leyi ya le Union Buildings va vulavule na matiko mahungu. As you march, there is a responsibility of the songs that you sing not to be dividing our nation. There's a responsibility of the words that we articulate not to divide our nation or make somebody feel threatened. We are monitored like everybody else globally in terms of whether we are upholding the human rights issues. But we believe as a country, our response is that we are not xenophobic as a country. We communicated that as a cluster, we have taken a decision to get the two deputy ministers, Deputy Minister Bushelo and Deputy Minister Nzuza, to lead a team of deputy ministers in ensuring visibility on the ground for law supported by law enforcement agencies to ensure compliance with the current laws. And we've given them to say the JCPS is going to meet on the 11th. We're expecting them to give us first report on where they've been, what they've found, what is being done. So that practically, because that has been the call, that citizens want to see practical action from government. But though we believe that it has been happening, but because it has not been led by any political heads, because we've reported to them that our net joints have been involved in a number of operations, whether it's Operation Chanyela and others, various BMA and Minister and Department of Home Affairs led by the DG have been doing operations. There have been operations by police, there have been operations by correctional services across. But because there's not been led from a political leadership and understanding the pressures of ministers, maybe perhaps availability, we've delegated the responsibility to say the DMs, we want to see them on the ground, all of them coordinated, being able to help us deal with this matter. And that's why the two colleagues are here with me today. And this is practical because we want it to be done within the law. We don't want citizens to wake up because they do not have the capability to check whether these are foreign nationals, which are not. And we've been doing, if you look at employment and labor, they've been doing quite a lot of work of inspections. So what we want to do is a coordinated approach, not only labor going that side, doing their inspection, but it must be coordinated by all our departments, included from the JCPS, led by the two deputy ministers. As much as South Africans have the right to strike, and their anger and their frustration is highly understood, and we explain to them also the fact that even as government ourselves are hard at work. So it's not that we ask, I think Nzuza will explain that we have inspectors going to the committees, and it's something that we are seized with on an ongoing basis. So it's not like because there's a threat of the 30th
that there's really a crisis or there's something. And I did say to them, and I think with tongue in cheek, I used my age to set my age. I'm free to say anything anyhow. To say on the 1st of July, the sun will rise from the east, will go down on the west. So between us and them, this is our country. We all have a joint responsibility to build it. Namuntlha I siku ro tlangela tikonkulu Afrika, kasi na n'waka siku leri ri kotla na kombisa ku vilela loku nga va kona laha tikweni mayelana na vukona bya vahlampfa laha tikweni swi nga ri nawini. Hambiswiritano mfumo wu sola swinene timhangu to kombisa rivengo ehenhla ka vahlampfa. eKwaZulu-Natal ku tlangela siku ra Afrika a ku taleriwe hi mihlovo, swichachana swa vunanga bya xintu na nkombiso wa vutshila na ndhavuko. Xikongomelonkulu xa siku leri I ku kombisa vun'we bya tikonkulu Afrika, kambe leswi swi humelela eka doroba leri nga taleriwa hi migingiriko ku kombisa ku vilela ehenhleni ka vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri enawini. Kubaluleke kakhulu usuku lwe-Africa Day namhlanje ngoba kithi sonke singama-Afrika sizwe ezahlukahlukene siyayiqhayisa ngokuba ndawonye, siyiqhayisa ngokuthi sicelebrate ndawonye, singahubhani, singenzani lutho, sihloniphane. Asinqabile ukuthi kuhlale la ngoba kwenziwe imash and mash, sokwenzela ukuthi sifuna kuhlale la ngokomthetho, bethole usizo olufanelekile ngokomthetho, because ufika kwabo la baphula umthetho, silwa nokuphula kwabo umthetho, hayi ukuba khona kwabo la. Mfumo wa KwaZulu-Natal vula leswaku wu ta tisa vurinzi na vuhlayiseki emindzilikanini, naswona va ta tleketla vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri enawini ku tlhelela eka rikwavo. Dialogues in KwaZulu-Natal in February, and we're the first to launch a campaign which says engangeni ngesangiyafotha, meaning people who are here, they must have documents. We started operations with the police and home affairs. Apart from that, we decided that we called for a dialogue so that there will be a multi-sectoral approach in dealing with this problem of illegal migration. Hi le tlhelo holobye bya mitlangu, vutshila na ndhavuko Katie McKenzie u ri Afrika-Dzonga ri hava rivengo ehenhleni ka vahlampfa, kambe ri na xiphiqo xa vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri enawini. McKenzie a vulavula eMuruleng eNorth West laha nkhuvonkulu wa Africa Day wu nga khomeriwa kona. It's very uncomfortable sometimes to speak the truth. But we cannot sit here and accuse people in their own country that's looking for a job, but they can't find a job. They're looking for a school for the kids. They can't find a school. But when they look, they see a person with no papers, children at that school. Lava a va hlelerile kusuka estrateni veri vumunhu na vun'we bya Afrika a byi tikombisi, kasi van'wana veri ku laveka njhekanjhekisano ka nerisana hi xihatla mayelana na vahlampfa. Kasi murhangeri wa vandla ra BOSA Mmusi Maimane u ri ku kombisa ku vilela ehenhla ka vahlampfa laha tikweni swi vangiwa hi ku tsandzeka ka mfumo. Maimane u kombile maAfrika-Dzonga ku tirha na xiphiqo xa vahlampfa hi ndlela yo rhula. A vulavula ka ntirho wo tlangela Africa Day laha ku khomeriwe eJoni. Murhangeri wa Build One South Africa BOSA Dokodela Mmusi Maimane u kombela leswaku ku va na kurhula leswi swi ta endla ku va mihlangano yin'wana ya vaaki etikweni hinkwaro. Va vula leswaku vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri nawini va tlhelela ka rikwavo. Today we're witnessing an emergence of movements without moral clarity, without ideological grounding, and without any construction of a vision that will serve the people of this country, begin to go out and brutalize our fellow African brothers. Maimane u ri leswi nga le ku humeleleni swi vangiwa hikuva mfumo wa Afrika-Dzonga wu tsandzekisa vaakatiko va rona. Hatred of fellow Africans will not solve our healthcare crisis. Xenophobia will not create jobs. Violence against immigrants will not restore safety in our communities.
Maimane u ri mfumo a wu na mhaka no lulamisa xiyimo xa mindzelekano ku ringeta ku hunguta vahlampfa vo kala va nga ri nawini. Vandla ra DA ri vula leswaku nhlawulo lowu taka wa timasipala i ndlela yo hetelela ku lulamisa xiyimo xa timasipala. DA ri simeke pfhumba ro kondletela vaakatiko ku ya tsarisa ku vhota. MaAfrika-Dzonga va ta vhotela vakhanselara vantshwa eka timasipala ta tiko hi Hukuri. Ku fana na mavandla laman'wana ma tipolitiki, DA na rona ri kombela valandzeri va rona ku titsarisela ku vhota. This is our one golden opportunity. We only get this chance once every 5 years to start getting those towns, those villages, those municipalities working for everyone under a DA government. Loko a burisana vaseketeri va vandla, mutshami wa xitulu wa DA Solly Msimanga u ri hi pfhumba leri va lava ku fikelela vantshwa no va kondletela ku va va tirhisa timfanelo ta vona ta xidemokirasi. We are asking for people to come out in their numbers to come and vote, to come and register, especially young people. The time for young people to take a back seat is over. We're asking young people, if you want a future that works, you got to do something about it. A future that puts you first is a future that you're going to decide, and it starts with you registering and you coming out to vote. Murhangeri wa DA KwaZulu-Natal Sithembiso Ngema u seketele marito ya Msimanga. Yena u ri mbuyelo wa nhlawulo wu ta huma eka swiendlo swa vantshwa. Loko va mavhengeleni, captain ya le xiphoriseni a ya ekhoto ePitori endzhaku ko khomiwa eMelena vhiki. Tshama na yena. Malangta mahungu eka SABC. Kasi ku tlhela langta hungu leri nga rhanga vaholobye va swiyenge swa xiphorisa na vululami va vile na nhlengeletano eUnion Buildings ePitori ku kanela tindlela to tirha na xiphiqo xa vahlampfa lava nga riki nawini laha Afrika-Dzonga. Vaholobye va tlhela va languteriwa ku kanela makungu ya mfumo yo lwa na timhangu leti komisaka rivengo ehenhla ka vahlampfa. Vaholobye lava nga xiphemu xa nhlengeletano leyi ya le Union Buildings va katsa holobye Lulami Mamunduko Khubayi na Manenji Mtshekga ku nga holobye wa mavuthu. Muti wa swibalesa na maqulo exiphoriseni Captain Lawrence Mokgwetle a ri ekhoto ya Pitori endzhaku ko khomiwa emeleni ya vhiki. Captain Mokgwetle u hihliwa hi ku sivela voko ra nawu. U vile mbhoni eka ntshamo madlanga laha a nga hlamusela ta vulavisisi bya yena bya xibalesa lexi nga dlaya injiniya ya le Vereeniging. Endzhaku ku dlawa ka injiniya ya le Vereeniging Armand Swart 2024, maqulo ya swibalesa swi nga n'wi dlaya ya yisiwe eka mutivi wa swa maqulo Captain Lawrence Mokgwetle leswaku a ta endla swikambelo. Mokgwetle u endle swikambelo no tlhela a tsala xiviko lexi valavisi va nga kuma ku a xi ri na swihoxo no va xi siye vuxokoxoko byo karhi. Maphorisa va ri nandzu wa Swart wu fambisana ni milandzu yin'wana ya xiyimo xa le henhla leyi katsaka milandzu yo dlawa ka vanhu no ringeta ku dlaya, kambe xiviko xa Mokgwetle a xi nga kombisi ku hlangana ka milandzu leyi loko swi ta eka maqulo. Muvulavuleri wa maphorisa a Hlenda Mathe u ri xiviko loko xi nga kambisisiwanga va hehliwa eka milandzu hinkwayo leyi khumbaka swibalesa leswiya a va ta va nga khomiwanga. While our organized crime detectives are still on the ground, obviously they receive information that these particular hitmen are involved in a number of high-profile cases, and they had been, involved in a lot of murders and a lot of attempted murders. But when that particular report that was obviously signed off then by Captain Mokgwetle then is finalized and presented, these two investigators from Gauteng Organized Crime then noticed that there are a lot of errors and there are no linkages. Mokgwetle u kanetile ku va a kanganyise xiviko xa maqulo hi vomu. U hlamusele ku swihoxo a swi ri kona a ku ri swa matsalelo ku nga ri ku kanganyisa xiviko hi vomu, kambe maphorisa va ri valavisi va ntokoto vo fana na Captain Mokgwetle a va endli swihoxo swa muxaka lowuya. The initial report that was worked on by Captain Mokgwetle, it had glaring mistakes and a lot of errors, and it is unusual with the experience of Captain Mokgwetle that he would make such glaring mistakes and would not link these firearms to other cases. Now we know that those 3 firearms were linked to, firstly, the Armand Swart case. They were linked to DJ Somebody and his 2 bodyguards case.
the Don Dindleni murder. They were linked to DJ Vinto's murder. When it comes to attempted murder, we link those firearms to the attempted murder of Josie Banyoni, the attempted murder of, I think it was DJ Vetis, and so on. Nandzu hundzile eka ravumbirhi ra vhiki leri taka leswaku vulavisisi byi yisa emahlweni no va muhehliwa a endla xikombelo xa bail. Vahehliwa eka ntengo wa vukhamba bya le purasini ra Phalaphala va sungule ku nyika vumbhoni ekhoto ya Modimolle. Leswi ta endzhaku ka loko vachuchisi se va hetile ku vitana timbhoni ta mfumo eka ntengo. Muhehliwa wo sungula ku vitaniwa ebokisini hi magqweti ya vona vahehliwa i David Emanuela, loyi a vuriwaka ku va mulukamano wa vukhamba lebyiya hi lembe ra 2020. Emanuela na vahehliwakulobye vambirhi ku nga va makwavo va vuriwa ku va va yive $10 ta Amerika ta ntsengo kwalomu ka 10 miliyoni wa rhandi leyi a yi vekiwe esofeni ra purasi leriya ra le Bilavila eLimpopo. Emanuela u byele khoto leswaku yena u suke Cape Town a ya eBilavila ku ya vona nkombiso wa mimovha. U ri a nga yangi eBilavila hi xikongomelo xa ku ya yiva mali. Emanuela wa ha ri ku hlamuleni ka swivutiso hi magqweti ya yena loko a nga si konanisiwa hi vachuchisi, kasi ntengo wu ya emahlweni. Randi ya tiko yi tilerile pimasiwa na timali ta man'wana matiko ya misava. Xava dolara i 16 rand 29 cents. Mpondo i 21 rand 96 cents. Kasi euro i 18 rand 97 cents. Minkavelo eka JSA a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $4,567 hi awunsi, kasi platinum i $1,968 hi awunsi, loko nxavo wa oil mbisi wu xavisiwa hi $98.10 hi mphongolo yi ri yin'we. Tinghwazi ta CAF Champions League, Mamelodi Sundowns va languteriwe ku vuya eka rikwavo madyambu lama endzhaku ko teka xidlodlo eRabat, Morocco. Masandawana va ta jitama erivaleni ra OR Tambo hi kwalomu ka awara ya 10 namadyambu. Va ta vuya na xidlodlo na xita xa vumbirhi. Kasi Orlando Pirates na yona yi hlurile xidlodlo xa Betway Premiership. Hi ndlela leyo a ku ri mahungu lama mkhomeleni ka siku ra namuntlha. Riperele. Mavondana Khensa ku sirira nkarhi ra haperile a leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile ranga mati ya namuntlha ku languturi mapapa ka tindhawu to hambanahambana ta tiko ni moya laha na layani, kasi ku languta xifundzeninkulu xa Limpopo kona ku languturi mapapa lama nga havaka kona ku katsa na xifundzeninkulu xa Mpumalanga na le KwaZulu-Natal kona u nga langutira lomu nga ta va ri u nga hi 10 wa tikhilomitara hi awara, kasi loko languta xifundzeninkulu leswi nga le Eastern Cape na Western kona na kona u nga langutira mapapa eka madyambu ya namuntlha, kasi ku languta eka siku ra mundzuku kona na kona ku langutira mapapa ka tindhawu to tala ta tiko. Languta xifundzeninkulu xa Gauteng kona na kona ku ta va ku ri ni mapapa na ku ta ku hunga moya lowu nga ta va ku tsutsuma hi 10 wa tikhilomitara awara. Hi languta xifundzeninkulu xa Northern Cape na Free State kona ku langutira moya na mapapa lowu nga ta ka hunga eka siku ra mundzuku. Leswaku maxelo ya xifundzeninkulu ya tshamisekile ranga xifundzeninkulu xa Gauteng ku langutira maxelo ma kahle swinene loko hi languta eka siku ra mundzuku. Loko languta Pitori i ta vereka lomu ka 12 ku ya eka 23, kasi languta Joniana na yona ta vereka 12 ku ya eka 22, kasi ku languta Bronxspruit yona i ta vereka 10 ku ya eka 21, kasi ku languta xifundzeninkulu xa le Limpopo u nga langutela maxelo ma kahle swinene eka siku ra mundzuku. Ku ta va ka ri ku hisa loko landhawu ta fana vo Thwandu laha ta Giyani kona ka Phapazela Gumbani Mukhomi ka Mulamula u nga langutela maxelo ma kahle ka siku ra mundzuku. Phalaborwa ku ta va ku ri ni maxelo ma kahle laha nga ta va ka ri ku hisa. Mukopani yona ta vereka 10 ku ya eka 24. Loko hi languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga u nga langutela maxelo ma kahle swinene laha nga ta va ka ri ku humela dyambu ku ri ni mapapa ka tindhawu tin'wana. Bombela ku ta va ku ri ka 12 ku ya eka 23, kasi lota Carolina ta vereka 6 ku ya eka 22. Hi languta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal u nga langutela maxelo ma kahle swinene loko languta ndhawu ta Mnambiti ku ta va ka ri ku ri Kokstad ku ta va ka ri ku horile, kasi languta Pietermaritzburg ku ta vereka 9 ku ya eka 27. Hi languta xifundzeninkulu xa le Eastern Cape u nga langutela maxelo ma kahle swinene loko ndhawu ta Mthatha ku ta va ka ri ku horile, languta Makhanda ku ta va ka ri ku horile, kasi languta kona na Joli i ta vereka 10
ku ya eka 22 languta xifundzankulu xa le Western Cape u nga langutela maxelo mo hola ku ndhawu to fana vutleli na vusati karhi ku horile loko languta ndhawu to fana ku George ku ta karhi ku horile Mosel Bay i ta vele i ri ka 13 ku ya eka 20 hi languta exifundzenikulu xa Northern Cape na kona nga langutela maxelo mo kufumela Kurumani ku ta karhi ku horile Appington ku ta karhi horile Springbok ri ta vele ka 13 ku ya eka 23 languta xifundzankulu xa Free State u nga languta maxelo mo hola ku ta Kokstad ka karhi ku horile Frankfurt ku ta karhi horile kasi languta Velkomela i ta vele ka 9 ku ya eka 23 languta exifundzenikulu xa Northwest xona nga langutela maxelo ma kahle swinene loko na ndhawu ta Potchefstroom ku ta karhi ku horile loko ta Rustenburg ku ta karhi ku horile 9 ku ya eka 23 kasi loko ta Ntofontla ku ta ku ri na maxelo ma kahle Mahikiki ta va na maxelo ma kahle Tosca yona i ta vele ka 10 ku ya eka 26 la ku ri maxelo ya mkhomelo na ka mati ya mena namuntlha ra aperile